салом бинандагони азиз, барномаи иттилоотии навид аст мустақиман аз телевизиони Сафина. дар студия Ҳабибаи Комил ва Бахтиёр Иброҳимзода. Салом. дар арафаи фаро расидани соли нави хониш дар шаҳри Душанбе боз 6 иншооти наву муосири соҳаи таълим ва тарбия мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. аз ҷумла субҳи имрӯз бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, дар маҳаллаи ховарони ноҳияи Шоҳмансур муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 ба истифода дода шуд. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани мактаби муосир мушкилоти сокинони ин маҳаллаи навбунёдро ба пуррагӣ бартараф намуд. иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо. 27 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маҳаллаи ховарони ноҳияи Шоҳмансури пойтахт муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. баъди пардабардорӣ аз рӯи лавҳаи рамзӣ ва ифтитоҳи расмии муассиса, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо шароити таҳсил дар он шинос шуданд. зимни боздид аз муассисаи муосири таълимӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки он аз 3 ошёна иборат буда барои 2400 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9, ки дар арафаи соли нави хониш кушода шуд, дорои 72 синфхонаю ҳуҷраҳои корӣ ва толори маҷлис бо 500 ҷойи нишаст мебошад. имрӯз хурсандии мо омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 ноҳияи Шоҳмансур ҳадду канор надорад. пайваста бо дастгириҳои ҷаноби олии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола дар шаҳри Душанбе муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии нав ба истифода дода мешавад, ки яке аз ин муассисаҳои таълимӣ дар соли 2024 муассисаи таълимии мо мебошад. хонандагон метавонанд дар синфхонаҳои фанӣ илмҳои дақиқ, технологияи информатсионӣ ва дигар донишҳои заруриро мутобиқ ба талаботи замон аз худ намоянд. дар маҳаллаи ховарон, ки навбунёд аст, норасоии муассисаи таълимӣ аз мушкилоти асосӣ ба ҳисоб мерафт. фарзандони сокинони ин гӯшаи пойтахт то бунёди бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 барои таҳсил тақрибан 3 километр роҳро тай мекарданд. баъди мавриди истифода қарор гирифтани бинои таълимӣ имкон фароҳам шуд, ки хонандагон дар шароити замонавӣ ба омӯзиш фаро гирифта шаванд ва оянда ҳамчун кадрҳои лаёқатманду хештаншинос барои давлату миллат хизмат намоянд. ман пешвақт дар мактаби муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 таҳсил мекардам. аз сабаби дур будани роҳ ман танқисӣ зиёд мекашидам. ҳатто дар фаслҳои зимистону баҳору тобистону тирамо аз сабаби дур будани роҳ ҳамон 2-3 километр роҳро мо тай мекардем. ман хурсанд аз он ҳастам, ки дар назди хонаи мо чунин мактабҳои наву замонавиро мавриди истифода доданд. ман аз номи худам, аз номи тамоми омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 миннатдории худамонро ба пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби олии Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки дар ин маҳалла чунин мактаби нав бо тамоми шароитҳо муҳайё гардонида шудааст. вақте ки чунин муассиса сохта шуд, мо бисёр аз ин хушҳол гардидем ва кӯшиш менамоем, ки хонандагонро хуб нақс дарс диҳем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки бунёди ҷомеаи солиму рушдёфта ба рушди илму маориф вобастагӣ зич дорад. бо назардошти ҳамин, ҳукумати кишвар солҳои охир барои илму касбомӯзӣ ва таълиму тарбияи насли наврас тамоми шароитро фароҳам овардааст. ифтитоҳи бинои нави муассисаи таълимӣ фараҳи хонандагонро афзун намудааст ва омӯзгорон иброз доштанд, ки дар посух ба дастгириву таваҷҷуҳи пайвастаи роҳбари давлат нисбат ба соҳаи маориф аз имконияти замонавии фароҳамшуда барои таълиму тарбияи насли наврас мақсаднок истифода мекунанд. дар синфхонаи касбу ҳунар дастгоҳҳои дузандагӣ, яъне мошинаҳо, дастгоҳҳои дарзмолкунӣ оварданд, либосҳои миллӣ овардем барои намуна нишон додани талабаҳо. мо ҳамарӯза духтани либосро ба хонандагон меомӯзем ва нишон медиҳем. хеле зиёд хурсанд шудем барои ин муассисаи замонавӣ. то имрӯз дар маҳаллаи ховарон ягон муассиса набуд ва хонандагони мо аз қариб 3 километр роҳро тай намуда ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71, рақами 29, 48 мерафтанд. имрӯз бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон, як муассисаи
замонавӣ бо тамоми таҷҳизоташ кушода шуд ки аз ин ҳамаи мо омӯзгорон хеле хурсанд ҳастем ва миннатдории худро ба ҷаноби олӣ ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе мерасонем. ҳамзамон муассисаи таълимӣ дорои китобхонаи электронӣ бо 50 компютер, китобхонаи анъанавӣ бо 120 ҷойи нишаст, ошхона барои 250 нафар дар як вақт ва толори варзишӣ мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки дар тамоми муассисаҳои таълимии пойтахт ба дарс омадану рафтани хонандагон тариқи воситаҳои электронӣ зери назорат гирифта шавад. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки барои мо омӯзгорони ҷавон чунин муассисаи зебою замонавӣ ва ба талаботи ҳозира ҷавобгӯ сохта ба истифода додаанд ва мо омӯзгорони ҷавон дар ҷавоб ба ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ваъда медиҳем ки хонандагонро дар роҳияи ватандӯстӣ тарбия намуда ба халқу ватани хеш содиқона хизмат менамоем. инчунин дар муассиса камераҳои мушоҳидавӣ насб гардидааст. гармии мӯътадили синфхона ва роҳравҳо аз ҳисоби декхонаи хоси муассиса таъмин карда мешавад. саҳни бинои муассиса мутобиқ ба талаботи лоиҳавӣ сафолатпӯш, чароғон ва сабзкорӣ карда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон омӯзгоронро ба истифодаи босамар аз шароити фароҳамшуда, таълиму тарбияи дурусти насли наврас, талқини сулҳу дӯстӣ ва ба воя расонидани кадрҳои лаёқатманд ҳидоят намуданд. бинои нави коллеҷи ҷумҳуриявии хореографӣ ба номи Малика Собирова ва коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Бобоқулов аз дигар иншооти соҳаи таълим ва тарбия буд ки имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахти мамлакат мавриди истифода қарор дода шуданд. бинои ин ду мактаби санъат дар хиёбони Рӯдакӣ ноҳияи Шоҳмансур ҷойгир буда дорои муосиртарин шароиту имкониятҳои таълимӣ ва машқу тамрин мебошад. 27 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар арафаи соли нави хониши 2024-2025 дар хиёбони Рӯдакӣ ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе бинои нави хуштару замонавии коллеҷи ҷумҳуриявии хореографӣ ба номи Малика Собирова ва коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Бобоқуловро ки ҳар ду дар як бинои муҳташам ҷойгир шуданд мавриди истифода. иншоо дар доираи татбиқи сиёсати фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи иқдомҳои бунёдкорӣ ҷиҳати истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар заминаи иншооти ёрирасони муассисаи давлатии театри Академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ бо усули баланди меъморию шаҳрсозӣ бунёд гардидааст. бино аз 3 ошёна ва таххона иборат буда аз синфхонаҳои кушоду барҳавои дарсӣ, утоқҳои муҷаҳҳази корӣ, тамрингоҳҳо, маҷлисгоҳ, ошхона бо 56 ҷойи нишаст ва дигар иншооти муосири ёрирасон иборат аст. маҷлисгоҳи бино дорои 126 ҷойи нишаст буда барои гузаронидани чорабиниҳои фарҳангии муассисавӣ ва консертҳои хурди санҷишӣ мувофиқ аст. зимни боздид ва муаррифӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки аз теъдоди умумии утоқҳои корию синфхонаҳои дарсӣ ки шумораашон ба 90 адад мерасад, 42 синфхона бо 140 ҷойи нишаст ба коллеҷи ҷумҳуриявии хореографӣ ба номи Малика Собирова ва 48 синфхона бо 320 ҷойи нишаст ба коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Бобоқулов рост меояд ки ҳамагӣ мутобиқ ба стандартҳои замони муосир сохта шуданд. дар баробари утоқҳои корию синфхонаҳои муосир ҳамчунин коллеҷ дорои 8 толори барҳавои рақс барои жанрҳои гуногун пешбинӣ гардида, шароити таълим дар муассисаи мазкур ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонида шудааст.
لایحه بنا طبق قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از 9 دکبر سال 2021 از جانب گروه لایحه‌کش سرایست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه تهیه گردیده کارهای ساختمانی را جمعیت سهامی کشاده اویتسنا سامان داده است. نمای بیرونی بنا با تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی شباهت داشته با نظرداشت انشاءات یاری رسان مساحت آن 3600 متر مربع را تشکیل می‌دهد. انشاء که از بندهای جشن 35 سالگی استقلال کشور منصوب یافته کارهای ساختمانی از جانب جامعه سهامی کشاده اویتسنا به انجام رسیده است. بنای به استفاده داده شونده مؤسسه‌های مذکور با طرح و معیارهای بلند معماری و شهرسازی بنیاد شده با تمام اینفراساختورهای ساحوی مهیا میباشد. کارهای ساختمانی در انشاءات با صفت خوب انجام یافته در رفت آن بیشتر از 250 نفر ساختمانچیان محلی جلب شدند. ما ساختمانچیان من بعد نیز کوشش می‌نماییم که سیاست سازنده دولت حکومت کشور را دستگیری نموده در پیشرفت و شکوفایی وطن عزیزمون حصه مناسب خود را گذاریم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده مسئولین را جهت تربیت درست نسل نورس در راه وطن دوستی و افتخار از آن و آماده ساختن کادرهای بالایقت در سمت فرهنگ و صنعت هدایت نمودند. سرور دولت نقش ملکه صابرова و احمد باباقلوف را در رشد و پیشرفت فرهنگ ملت تاجیک بزرگ خوانده حیات و فعالیت این دو شخصیت برجسته را برای نسل امروز نمونه عبرت ارزیابی نمودند. قابل به ذکر خاص است که مؤسسه دولتی کالج جمهوری خرگرافی به نام ملکه صابرова سال 2003 تأسیس داده شده. در آن متخصصان کسبی ساحه خرگرافی برای انسامبل های رقصی و تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی تیار کرده می شوند. در کالج 3 شعبه رقص کلاسیکی، رقص خلقی و رقص معاصر فعالیت داشته مشغولیت‌ها با جلب آموزگاران صاحب مکتب عملی کرده می شوند. حالا در کالج زیاده از 100 نفر خواننده و دانشجو تحصیل می نمایند. شکر دوران استقلال که مؤسسه‌های ساحه فرهنگ از نوسازی شده ایستادند. ما بسیار مینه‌دار هستیم از پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مینه‌داری خویش را بیان میکنیم که با ما چنین شرایط هایی که در سطح بلند استاندارد ساحه خرگرافی میباشند به استفاده دادند. ما را ضرور است که بهر من بعد تیار کردن کادرهای ساحه خرگرافی همه‌جانبه مهنت و زحمت کشیم و در رشد فرهنگ ملی تاجیک سهم خود را ارزنده گذاریم. کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباقلوف از زمره مؤسسه‌های فرهنگی است که در تربیت و آماده‌سازی کادرهای ساحه فرهنگ نقش بارز دارد. مؤسسه سال 1945 همچون آموزشگاه موسیقی تشکیل یافته. بعداً با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 آگوست سال 2014 با مؤسسه دولتی کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباقلوف تبدیل نام کرد. در کالج صنعت دو شکل تحصیل روزانه و غایبانه به راه مانده شده. مهلت تحصیل در شعبه روزانه بعد از صنف 9 4 سال و بعد از صنف 11 3 سال مقرر گردیده است. در مؤسسه 11 شعبه از جمله موسیقی شناسی، فورتپیانو، دیریژوری خور اکادمی، سازهای تاری ارکستری، سازهای نفسی و ضربی، سازهای ارکستری خلقی، سرودخوانی اکادمی و عنعنوی، رژیسور، صنعت استراده و سرودخوانی فعالیت می نماید. حالا در کالج زیاده 300 نفر دانشجو در شکل روزانه و غایبانه با زبانهای تاجیکی و روسی تحصیل می نمایند. کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباقلوف دارای خوابگاه خوب زمانوی بوده. برای استقامت 80 نفر دانشجو همه شرایط ضروری مهیا گردانیده شده است. با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی منتداری خودم را بیان میکنم که با ما چنین بنای زیبا با تمام تجهیزات زمانوی احیا کردن تقدیم کردن ما به نهایت شاد هستیم و خوشبخت هستیم و ما وعده میدهیم که دانشجویان را در سطح بلند تربیت کرده از آن متخصصای بهترین را در ساحه صنعت در ساحه فرهنگ تربیت میسازیم. قابل و ذکر خاص است که هر دو مؤسسه فرهنگی که نقششان در تربیت و آماده‌سازی کادرهای صاحب کسب
خیلی نظررس است تو این دم در بینه‌های فعالیت داشتند که به طلبات جوابگو نبود. در برابر این عادی‌ترین تمرین رقص و یا ساختن یک آهنگ و سرود برایشان مشکلی پیش می آورد. همکنون با فعال گردیدن بینای محتشم زمانوی و این هم در عرفه استقبال از روز دانش با این همه مشکلی ها نقطه گذاشته شد. کلکتیوی بسیار نفره کالج جمهوری خورئوگرافی به نام ملیکا صابرова و کالج صنعتی شهر دوشنبه به نام احمد باباخلوف از این تحفه راهبر دولت اظهار قناعتمندی نموده وعده دادند که من بعد نیز فعالیت را در این سمت بهتر و خوبتر میکنند و در رشد فرهنگ و تطبیق نقشه و هدفهای حکومت کشور نقش ارزنده خود را خواهند گذاشت. من عبدالله جلال‌الدین دانشجوی کورس دوم کالج صنعت به نام احمد باباخلوف میباشم. در اسباب فورتپیانو اسپیціالیستم میباشد و از سن 6-7 سالگی هم از خردسالی هم در این اسباب میخوانم و در یک چند جمعیت‌ها و کنکورس‌های بین‌المللی اشتراک نمودم و امروز من بسیار خوشحال و خرسند هستم که با پیشوای معظم ملت تمام صحبت کردم و گپ‌های آنها را گوش کردم. این به نهایت باعث افتخار و خرسندی خوشحالی من میباشد. کوشش و غیرت می‌ورزم تا گفته پیشوای معظم ملت هم را اجرا نمایم و با صف پیش با آبروی بلند و آبروی اعتبار و کوشش و غیرت خود موسیقی خلق تاجیک را به عرصه بین المللی بردارم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ملاقات با اهل هنر و تربیت گیرندگان مؤسسه های مذکور برای دستگیری سیاست دولت با آنها اظهار منتداری نموده دستور دادند که من بعد نیز فعالیت را در نظام مذکور خوب به راه مانده در آماده سازی نورسان و جوانان آینده‌دار برای در سطح جهانی معرفی ساختن فرهنگ ملی نقش نظررس گذارند. زیرا فرهنگ هسته ملت بوده رشد آن از استواری دولت صاحب اختیار شهادت می‌دهد. امروز همچنین پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه فردوسی پایتخت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 را مورد استفاده قرار دادند. این مکتب معاصر با همه انشاءات یاریرسانش در میدان عمومی بیشتر از 2 گکتار بنیاد شده. امکان دارد که در 2 بست 2400 خواننده را به تعلیم و تربیت فرا بگیرد. 27 август با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه فردوسی پایتخت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 مورد استفاده قرار داده شد. اکنون فرزندان ساکنان محله‌های نزدیک ناحیه فردوسی در مکتب حاضرزمان که از 5 بینای سه‌آشیانه و 58 سیمخانه کشاد و برهوا عبارت میباشد سال نو خوانش را آغاز مینمایند. انشاءات ساحه معارف و علم که برای 2400 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است در دایره سیاست معارف پرورانه راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بهره در شرایط معاصر و تحصیل و علم آموزی فرا گرفتن جوانان و نورسان بنیاد شده است. فرمایشگر انشاءات مؤسسه دولتی دیرکسیای ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بوده کارهای ساختمانی از طرف متخصصان و کارمندان جمعیت دارای مسئولیت محدود BDM و سمر DSM در مهلت معین به انجام رسید. مساحت عمومی زمین مؤسسه بیش از 2 گکتار بوده میدان زیر ساختمان 9468 متر مربع را تشکیل می‌دهد. هر یک سیمخانه تعلیمی با میز و کرسی نو و دیگر عیانیت‌های خوانش مجهز بوده برای تربیت درست خوانندگان بیش از 70 آموزگار صاحب تجربه به کار جلب شدند. ما آموزگاران را ضرور می‌باید که به خاطر زحمت‌های شبانه‌روزی پیشوای معظم ملت و اقدام‌های بنیادکارانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برسیم و متخصصان را آماده سازیم که به طلبات بازار مهنت جوابگو باشند. سیمخانه‌های کامپیوتری دارای 80 کامپیوتر معاصر و دیگر تجهیزات ضروری میباشند. خوانندگان میتوانند در سیمخانه‌های فنی، کیمیا و فیزیکا و بیولوژیا با آزمایشگاه، سیمخانه‌های تعلیم مهنت برای دختران و پسران علم‌های دقیق و هنرهای گوناگون را از بر نمایند. انشاءات مذکور همزمان دارای مجلسگاه برای 500 جای نشست، کتابخانه با 120 جای، کتابخانه الکترونی با 50 جای نشست، آشخانه برای زیاده از 280 نفر، سیمخانه انکشاف کودکان، حجره طبی و سیمخانه آمادگی دفاع حربی است. با تشبس‌های سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی،
پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساخته به استفاده دادن مؤسسه نوی تعلیمی با شرایط‌های معاصر و جوابگو به استانداردهای بین المللی به ما آموزگاران روح الهام تازه می‌بخشد. толори маҷлисии мактаб кушоду барҳаво буда барои гузарондани чорабиниҳои сиёсӣ тарбиявӣ ва фарҳангӣ фароғатӣ бисёр мувофиқ мебошад. ҳамчунин барои ҷалби ҷавонону наврасон ба варзиш ва солимгардонӣ дар дохили муассиса як толор ва дар берун ду майдончаи варзишии кушоду барҳаво сохта шудааст ки ҷавобгӯи талаботи замон аст. дар ин хел толорҳои барҳаво зебо ва мо аз байни ҷавонон метавонем ки беҳтарин варзишгарони касбиро интихоб кунем ва тайёр намоем. мо кӯдакони хушбахт ҳастем. ман фахр мекунам ки дар ин шаҳри зебо зиндагӣ мекунем. имрӯз ба мо як толор кушодан, мо ҳамроҳи устодамон инҷо машқу тамрин омадаем. ман кӯшиш мекунам ки дар дигар давлатҳо парчами тоҷикистонро баланд бардорам. ифтитоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 агар аз як тараф дар самти баланд бардоштани савияи дониши муҳассилин саҳм гузорад, аз дигар ҷониб баҳри таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат намуд, зеро бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани он беш аз 130 ҷойи нави корӣ фароҳам шуд. ҳуҷраҳои кории омӯзгорон, синфхонаҳои таълимӣ ва дигар иншооти ёрирасони муассиса ба системаи ягонаи гармидиҳӣ пайваст мебошад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити фароҳам гардида дар мактаби замонавии навбунёд ба масъулон ҷиҳати дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия намудани насли ҷавону наврас ва иштироки фаъолонаи онҳо дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. ифтитоҳи чунин як муассисаи зебову дорои шароити муосири таълиму тарбия дар арафаи соли нави таҳсили 2024-2025 тӯҳфаи арзишманди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба фарзандони сокинони ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе арзёбӣ гардид. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар кӯчаи маяковски ноҳияи синои пойтахт ҳамчунин бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15-ро мавриди истифода қарор доданд. иншоот бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе аз ҷониби соҳибкори ватанӣ баҳриддин ҷурахонов дар масоҳати умумии 11 000 метри мураббаъ бунёд гардида барои 2600 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. ин чорумин муассисаи таълимӣ аст ки бо иқдоми соҳибкори ватанӣ баҳриддин ҷурахонов сохта ба истифода дода шуд. соҳибкор боз уҳдадор гардид ки як муассисаи нави таълимиро дар пойтахт бо фарогирии 4800 хонанда дар ду баст бунёд намояд. бино аз 4 ошона ва таххона иборат буда дорои 57 синфхонаи замонавӣ ва озмоишгоҳҳои муосири фанӣ мебошад. ҳамаи синфхонаҳои таълимӣ аз ҷумла синфхонаҳои химия, биология, физика, география, математика, асосҳои кор бо компютер, омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва ҳунаромӯзӣ бо технология ва воситаҳои муосир муҷаҳҳаз карда шуданд. дар ин боргоҳи илму маърифат 67 омӯзгор ба таълиму тарбияи хонандагон машғул буда раванди таълим ба воситаи 82 камераи мушоҳидавӣ ки дар тамоми синфхонаҳо васлу насб карда шуданд пурра назорат карда мешаванд. аснои шиносои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои иҷрошуда баҳои баланд дода ҳайати омӯзгоронро ба боз ҳам баланд бардоштани савияи дониши хонандагон ҳидоят карданд. ёдовар мешавем ки танҳо дар ин рӯз бо иштироки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар пойтахти кишвар 3 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 7400 хонанда дар ду баст ба истифода дода 400 ҷойи кории нав муҳайё карда шуд. дар кӯчаи шамсӣ ноҳияи синои пойтахт ҳамчунин бо иштироки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ
مؤسسه دولتی مکتب بچگانه صنعت به نام ادینه هاشم افتتاح گردید. پیشوای ملت با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی این مؤسسه تعلیمی را مورد بهره برداری قرار داده با شرایط تحصیل و آموزش نازکی‌های صنعت در انشاءات تازه بنیاد از نزدیک شناس شدند. مکتب بچگانه صنعت به نام ادینه هاشم دارای شرایط معاصر برای آموزش و از خود نمودن نازکی‌های صنعت موسیقی و رسامی بوده از 4 آشیانه عبارت میباشد. انشاءات مذکور دارای 61 سیمخانه برهوا، 4 تالار رقص، کتابخانه، مجلسگاه، سیمخانه‌های کامپیوتری، حجره تعمیر سازهای موسیقی، تالارهای خرد و کلان کنسرتی، آثارخانه، آشخانه و دیگر انشاءات یاری رسان میباشد. در انشاءات مذکور بیشتر از 500 نفر در یک بس به تحصیل و آموزش هنرهای گوناگون فرا گرفته میشوند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده به مسئولین دخلدار دستور دادند که برای در آینده نزدیک به راه ماندن آموزش هنرهای هیکل تراشی، کلالگری، گلدوزی و کندکاری تدبیرهای جدی راه اندازی نمایند. همچنین دستور داده شد که نورسان و جوانان دارای هنر و استعداد از دیگر مؤسسه ها به آموزش در این مؤسسه جلب کرده شوند تا از بهترین شرایط و امکانیت های در اینجا فراهم شده وسیع استفاده نمایند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همچنین در برنامه کنسرتی دایر نموده تربیت گیرندگان مکتب بچگانه صنعت به نام ادینه هاشم اشتراک نمودند. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی نوید بود. مستقیما منظور شما. خیر تا برنامه دیگر.